Kirui long tame long lomi pinang adokan tum dak trading license abe. Pinang ningkan bela tum tame pinang business mangeran lo. Lasi pini tum lo as per order things ini tum council pen authority order things ini tum dak bangsi lang syari lo la pen ke dak pinang atum license abe. Laso lasi long lomi tim ke latum kulat tame la aron ri pen pinang kura la business atum claim lo. Long lomi dokan la expiry date jus tame pinang long lo apang pang malom. Lasi kini lang cari tholo lasi ako la pan kami notice tekang tholo lasi la hai muka claim gaji tha एक्सपायरी डेट ऑफर में चलो pini amat na ke long le he tame la so business entity samukha bang nani petrol ke jot ho nani dawai ke jot ho dawai daru ke jot la thang license abi pin kan lai sila tom jot la sila tom han pari tekang lo lasi lai bang claim nang ne lasi lai bang business ko pisi claim ni ma legally business ayat tame claim da chok sitame arona teng do council do tax department do litum dak la so license long gopi ma ka tok la so teng si litum claim nang ji han kang लॉन्ग लो फिर नोटिस kan notice ke pinang la litum dak group lido litum da pinang tekang lo litum da tekang lo pinang notice pi tekang lo jadi mereka pun kan positif